urang teh aya perlu euy. Heeh. Urang teh wayahna tulungan nginjem duit 1 juta euy. Aya teh 1 juta. Naon? Ampura disempot karunya. Karunya itu rugi anak ke rumah sakit. Butuh duit 1 juta. Oh, siap kepala ke rumah sakit mah. Ampuranya tulungan. Di, 2, 4, 6, 8. Oh, ampuranya, Bos. Buru-buru ya nya. Ampuranya. Aya bae disempot mah. Alhamdulillah saya keneh. Alah, Bos. Hei. Kumaha? Biasa orang teh. Yang minta tolong aing lah. Nah, deui. Aing gitu duit ya. Gitu rek aya nu ngajual ayam. Kek. Tadi si Barbek ka Uing teh datang teh nginjem duit. Cenah ge ceki empot cenah ge pamajikanna di rumah sakit. Kata si barek kewek. Hantu pamajikan yang mati ke rumah sakit. Hah? Terus pirusiain bae terus si barek keweknya. Aduh, aing mah. Barek kewek. Dia jadi aing kumaha ya? Hah? Aing rugi 2 kali kieu. Kemana di Barbek? 1 juta. Aing 1 juta. 500 wae. Hah? 500? Oh, oh geus 500 bae aing. Hah? 500. Mahi, Bos. Mahi. Oh, mahi. Nuhunnya, Bos. Oh, Lagi. cik. Wih. Aing mah ya si Barbek minjem 1 juta bikin pamajikan si empot, tapi cek si empotna hantu cenah ge teu dititah. Si empot minjem deui 500. Nah aing rugi 2 kali kieu mah.